emhlanje lapho ukhuleka ungabi njengabazenzisi bathanda ukukhuleka bemile endlini zokukhonza ebuhlakani kwezindlela babona abantu ngiqinisile balomvuzo wabo kepho lapho ukhuleka ungena endlini uvala umnyango wakho khuleka ihlo sikusithekile kwethu ihlobule sithakezobala ekukhulekeni kwenu ngakhuluma izindlingi ngesabezizwe abathi kuzokhumona ningabalingisi uyihlila ngicela ukuyena amen. Luka 11 luqala kwathi ekukhulekeni kwakhe endaweni ethile seqedini wabafundi bakhe wathi kuyenkosi sifuna sokukhuleka njengoJohane abafundisa abafundi bakhe wathi unqanqurathi baba wethu sezulwini malihlonishwe igama lakho umbuso wakho mawuze intando yakho mayenziwe emhlabeni nasezulwini siphi namhla ukudla sithethela amacala njengoba sibathethelela abanamacala kithi ngasikini sekulingweni sindise bubini umbuso ngowakho mandla lobukhosi kuze kube phakade amen. Matthew 22:35 omunye wabomeli bambuza emlinga ethi mfundisi muphunyalo omkhulu emthethweni na Jesu wathi uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yonke yakho nangomphefumulo wonke wakho nangokuqonda konke kwakho ilo myalo uqala nomkhulu nowesibili efana nokuthi uthando wakhelene naye njengalokhu uzithanda wena kule myalo emibili ubambele imithetho yonke nabaprofeti. Kusibaba oyingcwele Nkosi yami umsa wakho suku lwakho baba oluyingcwele Nkosi yami lwesabatha uNkulunkulu oyingcwele wena baba wasinikeza izikhathi Nkosi yami zokudumisa igama lakho uNkulunkulu kulunga umsa wakho Nkosi yami baba oyingcwele kusenamandla sisondela kuwena Nkosi yami baba uNkulunkulu oyingcwele siguqile ngalolu suku lwakho baba olukhulukazi lwesabatha Nkosi yami ingilosi yakho baba wena unamandla Nkosi engcwele ayike Nkosi yami kuthande nathi vule inhliziyo zethu Nkosi yami sazo shumeza uNkulunkulu engcwele ngezwi lakho vula baba inhliziyo zabakhulumi nabancane baba endaweni zonke abakuzona uNkulunkulu engcwele lokhu namhlanje sikhulela ngazwelinye Nkosi yami ebusweni bakho uNkulunkulu engcwele singabantwana bakho kuba baba ingilosi yakho Nkosi yami ayisihawukele baba kulesi sikhathi sinzima kangaka Nkosi yami esibhekene naso phansi komthunzi welanga Nkosi yami ke baba sivula lenkonzo Nkosi yami ibe nathi baba ingilosi yakho baba lizwakale baba izwi lakho Nkosi yami endaweni zonke Nkosi yami lizwakale baba izwi lakho lizwakale kuwekhaya ezulwini Nkosi yami ingilosi baba ibe nathi emseni wakho kamini kayisendothana mangilo Jesu mahlelo umsindisi amen. Baba wethu sezulwini malihlonishwe igama lakho umbuso wakho mawuze intando yakho mayenziwe emhlabeni nasezulwini siphe namhla sithethelele amacala njengoba sibathethele abanamacala kithi ngasingenise kulingweni sesindise bubini umbuso ngowakho mandla lobukhosi kuze kube phakade bonga ubukhosi umdumo enguJesu Yebo kubingile encwadi kaLuka 24:36 inkosi uJesu yasho ukuthula kanjalo ukuthulisa ingilosi enkulu yaqaliswa ibandla elimncane kanjalo likamoya ukuthulisa abagcotshiwe baNkulunkulu endaweni zonke abakhonzi baNkulunkulu abakuzona ukuthulisa kanjalo abakhulu nabancane singalibali kanjalo ngamawethu wezizwe kanjalo ngokukhethekile sithi ukuthula kubekini ngegama lenkosi uJesu mahluli amen. Paulo umpostoli waloba incwadi amaKorinte wangokuqala isifundo sokuqala sesibili kanjalo ethi akubelona lwasho ngathi basikhonza inkosi ngoba ubheke umboniso wemfihlakalo bafunyanisa ekhulekile phambi kwabantu ezekhuleke phambi kaJehova umdali ngikhulekile ke phambi kwenu khulekela ngalami uJehova uNkulunkulu angibekele lobe ngifike emsawuyena osakhulekile nosabambelele bangcwele baNkulunkulu amen. Sibonga kakhulu lithuba leselithola ngalolu suku lwanamhlanje kanjalo usuku lungcwele lwesabatha kanjalo njengoba sehlabelelile namhla isabatha Nkosi isabatha labayingcwele vula ingubo yamaphiko uJehova uNkulunkulu simkhonza simdumisa ngalolu suku lwakhe kanjalo likhulu lwesabatha uJehova umkhosi
akawulethe emhlabeni ethi abantu bami bayongikhonza bengidumise kanjalo ngalo usuku lwakhe uJehova usomandla njengoba manje endaweni zonke nakho kanjalo namhlanje sikhonza kodwa kanjalo sisezindlini zethu njengoba nangu kanjalo uhulumeni kanjalo wezwe lakithi kubonakala ukuba kanjalo uyabona ukuba nasi simo kanjalo sinzima esibhekene naso kungethina sodwa kulesi kanjalo izwe lethu kodwa emhlabeni wonke kuzwakala ukukhala okukhulu kubonakala kanjalo izingane zabantu ziwa zehlele emathuneni zingena kanjalo emathuneni kanjalo sikhala ngazwilinye namhlanje kanjalo uhulumeni wethu ecela ukuba kanjalo ukuhlangana ake ukuhlangana kuke kume kancane ukuhlangana ukuze kubonakala ukuba kodwa uNkulunkulu ezulwini angehawuke yini njengoba kanjalo sibona ukuba namhlanje isimo sibi kakhulu njengoba kade sibona kanjalo isimo sokuqala kodwa manje kuyabonakala ukuthi manje ubunzima bukhulu ngokuphindaphindiwe ngakho-ke ecela kanjalo uhulumeni wezwe lethu ukuba ake sihlale kanjalo sikhothamisa amakhanda kodwa singeyivali imlomo yethu silapha ezindlini sikuzona kumele kuzwakala ukuba siyathandaza siyamfuna uJehova uNkulunkulu ngoba uthi uJehova uNkulunkulu abamfuna ngekhathi zonke uyobezwa uyakubalalela uJehova uNkulunkulu akehluleli ukuthi uJehova uyezwa uJehova uyalalela kulabo abazovula inhliziyo zabo bemfune lo uNkulunkulu njengoba eqinisa kanjalo encwadini kaIsaya 55 lapha kanjalo ke6 sifunana uJehova selokutholwa mbizweni eseduzane ngoba seduzane uNkulunkulu kulabo abomfuna bemfunisisa eseduze uNkulunkulu yezwa sike simfune uJehova bathandwa benkosi ake simfune uJehova uNkulunkulu wethu ngoba uNkulunkulu ufuna abanjalo kanjalo uDavida qinisa lokho ngesikhathi sobunzima ngiyobalekela kuJehova ngoba akekho omunye sobalekela kuye sobalekela kuJehova uNkulunkulu wethu ngoba awukho omunye umpheme sophephela kuwo uyena uJehova uNkulunkulu esophephela kuyena uNkulunkulu namhla uNkulunkulu izolo uNkulunkulu kusasa uNkulunkulu naphakade akaguquki lo uNkulunkulu akaguquki lo uNkulunkulu uJehova uNkulunkulu akaguquki yebo akaguquki kodwa thina abantu sishintshayo sikuguquke kodwa wena guquki nakalokhu masimfuna bangcwele baNkulunkulu uJehova yoba nathi uJehova yolalela ngoba uJehova yalalela uJehova uyezwa njengoba lesabatha lanamhlanje sibuphile enkalweni zethu ngangekulila siyakhala kuJehova uNkulunkulu wethu tawo ungasiqedi Jehova ungasiqedi njengoba siyabuka kanjalo siyabubuka ubunzima ingane zabantu zehlele emathuneni kanjalo siyabubuka ubunzima bukhulu abanye bakhona ezibhedlela abasazi laba abangabahlengi bempilo zethu abasazi ngoba bayokwenza njani ngoba kuyabonakala ubunzima obukhulu kakhulu kodwa uJehova uNkulunkulu yena uJehova uyalalela uNkulunkulu akezezulwini lakhe zibaphe kanjani baphe inhlakanipho ngokuphindaphindiwe ngoba uJehova akehlula ilutho uNkulunkulu uyalalela uJehova kanjalo uyezwa uma abantu bakhe bemfuna njengoba sengishilo ngathi izawuqinisa lokhu kuba simfuna ngoba useduze uJehova useduzane kulabo bomfuna ngenhliziyo zabo njengoba eqinisa lapha kuJeremiya ethi inhliziyo ikhohlisa kunakho konke unakela ubani ungayazi singakhohlanisa izinhliziyo zethu kanjalo kukhona uNkulunkulu uJehova uNkulunkulu khona akakelalela uJehova uNkulunkulu owasinikeza lokukholwa esasingakwazi lo Jehova wasinika lokukholwa esasingakwazi esasingeke sikwazi futhi kuba wemthuma ngalomqalisi wethu namhlanje phambi kwakhe uJehova uNkulunkulu mabe wengakhulumanga lenceku yethu profethana ngayo namhlanje phambi kwakhe uJehova uNkulunkulu
bayisingiluzi kanjalo uJobe akelalela izulwini lwehle lolulaka olungaka nqamuke ukufa kwabantu behlele emathuneni ake kume uJobe elalele namhlanje sibophile enkelweni zethu namhlanje usuku olungcwele lwesabatha mkhosi uJobe uNkulunkulu ufuna abanjalo bomkhonza bemdumise usuku lwakhe uJobe uNkulunkulu lwesabatha usuku lwesabatha manje ke ngoba uJobe uNkulunkulu ufuna lokho abazomkhonza bemdumise nanga Isaiah 58 verse 13 kanjalo Isaiah 58 kanjalo verse 13 khuluma ndutana siyafunda incwadi kaIsaiah 58 kwela 13 yebo uma ususa unyawo lwakho kulo isabatha ususa unyawo lwakho kulo isabatha ewenzeni okuthandayo ngosuku lwami olungcwele kanti usuku lwesabatha usuku lweJehova luyingcwele ujabuliswe isabatha ubungcwele bukaJehova obudumisekayo kanti isabatha ubungcwele isabatha lobungcwele ubungcwele yebo ubungcwele obukabana bukaJehova abubona ubungcwele bomuntu isabatha akekho umuntu owathi kuyoba khona isabatha uJehova uNkulunkulu owathi kuyoba khona isabatha ngoba isabatha lubungcwele namhlanje sibaphelile manje ngoba nabo abagcotshwa endaweni zonke njengoba kusuka phezulu emthatha khuphuke endalo nje ufika le manje yanjani istel cape yonke njengoba sibona nangu umgcotshwa lapha akakhona ukwazi ukuphuma ushumela ngoba nangu umthetho wehle njalo Bizane Port Shepstone kuze njalo Durban North zemuka njalo endaweni zonke lapho abakhonzi bekhona ngohloniphile nabo ngalosuku ngoba bakwazi ukuphume boshumela kuyotshelwa abantu ukuthi isabatha lubungcwele phesheya komakhelwane bethu eMozambique bakhona abagcotshwa lapho ngomsaka uNkulunkulu ke basashumela khona bashumela khona lapha wehlala njalo kwelamaswati lapho umkhonzi ekhona naye uhleli fanele akwazi ukushumayela kuba umthetho usubekiwe kulona lena liswe ayikho indlela njengoba nayo insizwa lapha kanjalo nayo insizwa lapha kwelabavenda lapha kanjalo impompo uyahamba izifike khona le yeqa lapha ibheke eZimbabwe fanele naye kwazi ukudlula khona thina uJobe ezulwini uthina uNkulunkulu ma esimisela ukuba sohambisa ivangeli lakhe alihambi ivangeli manje limini uthina uJobe ezulwini ngoba sisimele lokho tshela abantu emhlabeni uba khona isabatha verse 13 uma ususa unyawo lwakho kulo isabatha ususa unyawo lwakho kulo isabatha ekwenzeni okuthandayo ngosuku lwami olungcwele wenza uthando wena ngosuku lweJehova olungcwele wenzani manje sewenzani manje masuwenza ukuthandwa nguwe angikwazi wenza ukuthandwa yimina ngoba usuku lwesabatha lubungcwele Jehova uNkulunkulu khuluma ujabuliswe isabatha ubungcwele bukaNkulunkulu jabuliswe isabatha jabuliswe ubungcwele obunjani obudumisekayo wenze njani umkhonze ungahambi ngezindlela zakho maye babu athunywe umkelisi kathuli indawo yakhe hayikhona wenzani manje ngoba khona uJehova njengoba nilapha ezindlini azwakale uGubhu namhlaye sabathanko namhlaye sabathanko yabo ngoba isabatha labangcwele wenzani uyakhonza
umkhonze uNkulunkulu wakho, umkhonze khuluma. Ungahambi ngezindlela zakho. Ungahambi ngendlela zakho, awukwazi ukwenza into ethandwa wena ngosuku lweSabatha. Khuluma. Ufuna uthandayo wena. Kanjani ufuna ukuthanda uwe? Kanjani? Xabana noNkulunkulu. Xabana noNkulunkulu manje ngoba awusenzi imiyalo yoNkulunkulu. Sengifuna ukuthandwa yimina. Kuzongisiza ngani ukuthandwa yimi? Kuzongisiza ngani ukuthandwa yimi? Yebo. Ukhuluma namazwi akho wedwa. Khuluma namazwi akho wedwa. Uzijabuliseke ngoJehova. Sijabulise uJehova. Yebo. Yenze ukuba ukhwele ezindaweni eziphakemeyo. uJehova besiphakamisa ngoba uyamesaba. Asimesabe uJehova uNkulunkulu wethu. Asimesabe njengoba sengishilo ngathi bakhona abakhonzi endaweni zonke. Bakhona bagcotshwe endaweni zonke. Sithule lezi nsizwa. Sithule. Kanjalo sithule. Uyabona. Sivala imilomo madoda. Kuvalelwa amazwi amakhulu. Madoda. Kuvalelwa amazwi amakhulu ngoba ithina siyokhelela umhlaba. Ngesikhathi sokuhlupheka uDavide wabisa uNkulunkulu uJehova wamlalela. Kungenzeka njani pho kuthiwa sithule thina? Sothambani. Yini siyathamba. Sothambani, sothula kanjani? Asikwazi ukuthula. Sokhuluma sikhona ezindlini nabantwana bethu. Sikhulume. Sithi igama lakhe likhulu. Igama lakhe lesabala. uJehova naye haleluya. Khuluma. Ikuphe udle ifa likaJakobe uyihlo. Ukhona ifa solidla. Yebo. Ukuba umlomo kaJehova ukushiya. Yafunga lensizwa athi umlomo kaJehova ukushiya. Izwi kaJehova lweli phansi. Umlomo wakho uJehova ukushiya. Namhlanje. Kanjalo namhlanje. Njengoba sithandaza nje sizilile sibophe indondo kulila siyalila kuJehova uNkulunkulu. Ukuthi uJehova awusilalele namhlanje awulalele. Silalele uNkulunkulu wethu. Silalele Jehova wethu. Kuyoba kanjani wena uNkulunkulu wena wethu uJehova uNkulunkulu wena wethu. Wayithuma insizwa kube shona nenifa. Ithuma Jehova uNkulunkulu. Wathi hambeni nifa tshela ukuba emva kwesikhathi esithize nenifa nokubuqele yasaba insizwa. Yasaba lensizwa yasaba. Ngiyona thatha indlela ebheke eTarshish la yabheka khona lensizwa. Isaba ukukhuluma amazwi kaJehova uNkulunkulu. Asikwazi ukwasaba ukukhuluma lamazwi. uJehova uNkulunkulu wabonakala endleleni. Yayo lensizwa ifika uJehova wehlisa isiphepho esikhulu. Phakathi emkhunjeni. Wasehlisa uJehova isiphepho esikhulu phakathi emkhunjeni. Bakhala kakhulu. Ngoba uJehova uNkulunkulu uyena yedwa ngikhathala ungathini. Noma ngabe unehloboni yethemba ukuthi uNkulunkulu ugcina kushone. Ugcina kushone. Noma kwenziwani. Noma ngabe kwenziwani yathandaza. Noma ngabe umthandazo uthandi kangakanani kodwa ugcinele. Masawulele uyafuna umthandazo. Masalala umuntu ufuna umthandazo. Valela kanjani umthandazo. Siyamfuna uJehova namhlanje. Siyamfuna uNkulunkulu wethu. Naza ikhronike zokuqala. Manje kanjalo sahluko 6. Thathe lapho 30. Kanjalo noma 39. Siyathandaza manje, sifuna uNkulunkulu wethu manje. Kanjalo madoda. Yaqasha lensizwa uJehova safikile emkhunjeni. Yaqasha lensizwa yami yoqasha bakhala uNkulunkulu wabo bakhala basebenza inkatho. Benza inkatho. Manje kanjalo kubabonakala ukuba umkhumbi wenza njalo ngoba khona umoya olwandle manje. Manje kanjalo uyamudla uJona madoda. Yamudla uJona yathi kube ivume lensizwa. Yasukuma lensizwa yavuma uJona wathi ngiphambukile kuJehova uNkulunkulu ngenzanga nje uJehova engilayile.
uJobe ungithumile kodwa mina ngilifulathele silakhe ngilifulathele silakhe noma ngabe ubona kwethu emhlabeni noma ngabe sibona ukufa nokungaka manje kanjalo noma ngabe kuna kwethu uNkulunkulu manje kanjalo uqhulukile njengoba sibona izinto singethule sizibona izinto uJobe uNkulunkulu akakhuluma ngomlomo wakhe waloba ngesandla sakhe sinamandla kuba ngeke sisenzeke wathi ngeke senzeke uthi namhlanje siyabona siyenzeka lezi zinto athi uJobe siyanengeka hayi khona lezi zinto wathi uJobe uNkulunkulu siyanengeka akwazi kuba singenzeka phela umthunzela njengoba nathi Sodoma neGomora wathuphisa uJobe uNkulunkulu laphupa ngoba manje basabe phambili nomyalo kaJobe uNkulunkulu uJobe yabashaya abantu mabephambana nomyalo wakhe noma ngabe ubona kwethu emhlabeni abantu baphambene nomyalo wakhe uJobe uNkulunkulu uNkulunkulu akawuke nasi ingane encane intandane namhlanje sibona intandane isele engasena bazali maye nasi ikadama kuyoba kanjani uJobe uNkulunkulu akalalele namhlanje samthandaza asinalo lenye ithemba uJobe uyena namhla uyizolo uyekusasa uyena phakathi uJobe akaguquki sengishila akaguquki noNkulunkulu waliphuphisa iSodoma neGomora laphupa siyamcela uNkulunkulu bangabi njalo uNkulunkulu esingasiqedi simonile uJobe akalalele uNkulunkulu wethu akalalele uNkulunkulu siyamncenga kanjalo ngoba washo njalo wathi makukhona ngaba 40 ngabe wabaphuphisa na wathi maye baphuphisa wehla njalo uzofika kwabalishumi kuba bakhona abayishumi abatholakala benza ukulunga bayophupha nawe wathi ngeke bephupha kube njalo uJobe uNkulunkulu akalalele ezulwini lakhe manje yanjani uNkulunkulu ngikhuluma ngojona ukuba uJona yathi mesemhleni inkatho wakhala uJona ngenza likhulu wathi ngithatheni ngijikijelo lwandle ningafinile ngcono kufe mina uJobe uNkulunkulu ngoba emkhulu ezulwini lakhe azi kuba yena afuna ukusebenza ngoJona wathumela inhlanzi enkulu Ngwenya uJona Ngwenya insuku entathu lensizwa isesweni senhlanzi wabe wawinhlanzi na hlobo lunenhlanzi lona uJona ekulo insuku entathu na kabe wawinhlanzi namaye wangesona inhlanzi uJobe uNkulunkulu wathuma ingilosi yakhe ukuJobe akehlule lutho siyafunda encwadi eChronicle 36 yebo uma 6 yebo isahluko 6 verse 39 yebo isahluko 6 verse 39 nomfowabo uAsafa owayeminga kosokunene sakhe uAsafa indodana kaBerekhaya indodana kaShemya indodana kaMilkaya indodana kaBhesiya indodana kaMalkiya indodana kaEthina indodana kaZera indodana kaAdali indodana kaJahathi isibili yebo sikhulekisa isibili ukhalema ndodana iChronicle zesibili yebo 6 yebo 39 uzweke wena usezulwini uzona Jehova usezulwini endaweni yokuhlala kwakho wena Jehova usezulwini yebo umthandazo wabo yebo nokukhala kwabo namhlanje siyathandaza namhlanje siyakhala uJehova leza sezulwini akeza uNkulunkulu esezulwini uzona Jehova usezulwini njengoba sekushilo kathi wamuza uJona yasemhlabeni wathi Jona ngibulale awuvumanga naye uJehova ungavumi nabantu bakho kwanele manje kwanele lemphefumulo engaka ebalwa ngamakhulu ebalwa ngenkulungwane esiwile namhlanje sibona
kanjalo ayikhona kwanele Jehova uNkulunkulu kwanele zulwini lakho awuze umthandazo khuluma ubamele ubayekele abantu bakho ababonileyo ngabe konethina njengoba semshini ukuba uJona wathi noma wonile abanakile ebusweni bakho kodwa kanjalo wahawuka uNkulunkulu akahawuke esizweni lakhe eswe ukuthandaza kwethu ngoba singabantu bakhe uJehova uNkulunkulu singabantu bakhe 35 khona lapho 35 yabo uzwele umthandazo nokukhala kwakho umthandazo nokukhala kwethu usezulwini umthandazo nokukhala kwethu ayizwe ingilozi enkulu yathumela ibandla kamoya ingcwele emhlabeni ayizwe lengilozi enkulu igama lanorifayela ayisezulwini ayiswe namhlanje sayimemeza namhlanje ayizwe lengilozi izwe isezulwini ikhilime nethani ubamele bona uma bayona kuwena ngokuba akakho umuntu ongona emhlabeni Jehova kalalela thathelele makukuthi khona ukona njengoba sengishilo kanti lapho uPrisi Sodoma neGomora ngoba bonile noma ngabukona kwabantu emhlabeni mase kukhona esikwenzile uJehova uNkulunkulu akakuthanda akalalela ezulwini ngoba singabantu bakhe kukhona ukona ke uJehova uNkulunkulu athathelele khuluma nawo bathukuthelele ngoba uJehova uthukuthele yebo ubanikele izitha zawo uJehova namhlanje lethukufa senethukufa namhlanje kukhulu ngoba kanjalo uNkulunkulu akahlula ayikho into uNkulunkulu angeke zenze mase khona ukusiqeda njengoba namhlanje umhlaba wonke uyadunguzela uJehova uNkulunkulu akeze ezulwini lakhe uJehova ebeka isandla sakhe besifuthi khuluma manje Nkosi yami ngiyakhuleka mawuvuleka amehlo akho Jehova siyathandaza emhlabeni namhlanje sibophindwa ngekulila siyakhuleka emhlabeni namhlanje sibophindwa ngekulila siyathandaza sibophindwa ngekulila Jehova zwane ezulwini lakhe lingcwele wahlabelela ihlabelelo ngengilo zakho zathi wena unakwahlulwa wena umiphakathi ngoba uyinkosi wena wedwa yiza Jehova ezulwini yizwa siyathandaza namhlanje emhlabeni njengoba namba abagcotsha bathandaza ngempela siyakhuleka Jehova uNkulunkulu wethu hayi khona sikhulekeni ngempela ngabe bikhona namhlanje okezothandaza nawe noma ngabe umthandazo ubukela phansi nawuthandaza namhlanje noma ngabe umthandazo ubukela phansi ngoba makukhona ithemba nalo uzothi uyabona lelithemba utshela ukuthi hayi nalo lisekho emhlabeni wenzani umthembelane umuntu olomhlaba thembelana umuntu olomhlaba ngoba thembelana umuntu olomhlaba uthembelana uJehova uNkulunkulu themba uJehova uNkulunkulu wakho uJehova uNkulunkulu yeswa uJehova sithakeza ezulwini siyathandaza manje nawe noma ngabe umthandazo ubukela phansi kangakanani awuguqe manje awuguqe uJesu inkosi wakhuphuka wentabeni manje wakhuphuka wentabeni uJesu sekuhluphekene okukhulu wakhuphuka wentabeni wafika wakhuphuka entabeni wathandaza sikuguqa sithandaze manje lapha kuLuka 22 verse 39 liphuma njengokwenza kwakho uJesu inkosi kulunga Nkosi kuthula kanjalo wayentabeni waguqa wathandaza yaguqa lensiza yathandaza kuthiwa kwabonakala ukujuluka kwakhe njalo amadoda ekhaya ahlala phansi emhlabathini esekuhluphekene okukhulu njengoba namhlanje sisekuhluphekene kukhulu zwana Jehova ezulwini zwana Jehova wena wasithumelela ivangeli kumntanisi wethu nangenceku yethu zwana ngilosa nkulu norivayeli siyathandaza manje uJehova ngalalele uJehova sawungene Jehova benathi siyaguqa siyathandaza kulunga
Nkulunkulu oyingcwele Nkosi yami Baba. Nkosi yokulunga wena uphethe amandla. Wena uphethe uthembu kanye zokulunga. Nkulunkulu oyingcwele Baba Nkosi yami. Siyakhala kuwena Nkulunkulu oyingcwele ngoba ngekho omunye uJehova. Sikhuleka kuye, sikhuleka kuwe, themba lethu. Sikhuleka kuwena, kuqabathele Baba, bahlula phakathi. Wena wadala izulu, wena wadala umhlaba, wena wadala inkanyezi. Wena wadala ilanga Nkosi yami nako konke okulapha emhlabeni Baba. Nokugcwala kwawo umhlaba, ugcwele umhlaba nje Baba, ugcwaliswe nguwe Nkosi yami. Nkulunkulu okulunga Baba, sicela kuwena Baba olungile khona, nakho kufa Nkosi yami. Nakho kufa Baba, bhuqabhuqa abantu emhlabeni. Kwenze njani Baba, kwenze njani Nkulunkulu oyingcwele Baba. Nkulunkulu okulunga, wena nolakho Nkosi yami. Nkulunkulu oyingcwele Baba, sibiza kuwe Baba. Sephelile ukuhlakanipha kwethu, singabantu emhlabeni kuphelile Nkosi yami. Sicela wena Baba ungenelele manje Nkosi yami, Nkulunkulu oyingcwele, philisa nabo abantu bakho. Baba bayawohloka Nkosi yami Baba, nabo bayawohloka Nkulunkulu oyingcwele. Bawohlokele emathuneni, nazi inketama, nazi intandane. Nkosi yami Baba, yehlisa umusa wakho, yehlisa umusa wakho Baba oyingcwele. Nkulunkulu oyingcwele Baba, wehlisa umusa wakho Nkosi yami. Ake kume Baba, ukufa kungaka Nkosi yami Baba, sizilile, sibophindwe kulila Nkosi yami Baba, sidlile, siphuzile namanzi Nkosi yami, siyakhala kuwena Baba, sekwanele. Sekwanele Nkosi yami, sekwanele Baba, sekwanele. Sekwanele Nkosi yami, siyacela Nkulunkulu oyingcwele, olulako lungaka. Alungamuke manje Nkosi yami, sicela imilozi ebandleni ingcwele Baba. Nkulunkulu oyingcwele Baba, lo msebenzi Baba emhlabeni umile. Nkulunkulu okulunga Baba, kufanele Baba lokukufa, ufanele umgodi ongaka ovulekile. Sicela wena Baba egameni likayise, elikaNdodana, elikaMoya oyingcwele kuJesu Kristu mahluli. Amen. Baba wethu sezulwini, amahlonishwe igama lakho, umbuso wakho mawube, thando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhlawudlo, sithethelele amacala njengoba sibathethelela abanamacala kini. Kasingenise uNkulunkulu, sehlise bubini ngoba umbuso ngowakho, amandla nobukhosi kodwa bephakade. Ubonga ubukhosi, udumo, nhlanhla kube kuBaba, Ndodana kwesokunene sakhe kuze kube phakade. Siyabonga kakhulu lesi sikhathi naleli thuba sisithem silinikezwa indlu yamazwi ukuba kanjalo senze lumthandazo. uJehova ukhona. Bazalwane nonke ningapheli amandla njengoba bekhona abagcotshwa ninabo emaseketheni, ningapheli amandla, bathandaza abagcotshwa, bakhuleka abagcotshwa kakhulu. Nathi asimile umthandazo uNkulunkulu kanjalo uzoswelisa kulomfula omkhulu kangaka esibonakalayo ukuba asikhona ukwazi ukuwela, kodwa sidinga wona amandla akhe uJehova kube sipha amandla sikwazi ukuwela lomfula. Siwela naye uJehova uNkulunkulu kanjalo sibonga kakhulu ma uNkulunkulu enzile ukuba sawubona nanku unyaka 2021. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Sengathi uJehova uNkulunkulu ngigcina nonke endaweni zonke, nigcina uNkulunkulu niphile
nabantwana benu uJehova enigcine enihlenge sikhulekele kakhulu izwe lakithi uJehova uNkulunkulu enze ukuba kanjalo njoba kubonakala ubunzima endaweni zonke abanye bethu balahlekelwa imisebenzi kodwa siyamthemba uNkulunkulu kuba uNkulunkulu akehlulwa ilutho uJehova uzowenza umsa wakhe libuyele izwe lakithi esimweni esihle somnotho kanjalo sicela lokho kuba sibambisaneni bazalwane bamqalisile ngceku sibambisaneni njoba belapha abagcotshwa nje kanjalo onke amazwi abakhonza abawadlulisa kinina kanjalo niwagcine niwalonde kube khona ukubambisana umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke uye phambili siyethaba amen amen amen